Olo siete nofo, o te lau kosi o tohe wani. Siete whakamani mani, e kakala tapu a taulangani. O punga matai ki, o kumalama whakatopo topulangi. Si o tapapai, nei lalaia e whetaulaki. O katuula, mea katu le wa'awawa ulahi. Tau e sae, mahina o ka hopo i fiafi. O whakanonoa, o ka ngiriki mai e matani. O aloha mai, e kakala o me whakatukulaki. Asi e te langa, i kua tare fusi mohono masani. Sita fine, o e taulanga mei he lolo. O ana ahuni, si o kakala tui mei e kolo. Whakatalo, ae tala tuku mei ono aho. Ke toka ngaki, mua awawa ulahi na ato. Olo siete nofo, o te lau kosi o tohe wani. Siete whakamani mani, e kakala tapu a taulangani. O punga matai ki, o kumalama whakatopo topulangi. Si o tapapai, nei lalaia e whetaulaki. O katuula, mea katu le wa'awawa ulahi. O olo e lava, asi ene whakaauto atu. Pea te manatu, ki he whetani i whai mei he ngalu. Pea ta whakakau, au atu pēmu a ki mawau. Ke tatariani, ai pē mei he alo i talau. Olo siete nofo, o te lau kosi o tohe wani. Siete whakamani mani, e kakala tapu a taulangani. O punga matai ki, o kumalama whakatopo topulangi. Si o tapapai, nei lalaia e whetaulaki. O katuula, mea katu le wa'awawa ulahi. Olo siete nofo, o te lau kosi o tohe wani. Siete whakamani mani, e kakala tapu a taulangani. O punga matai ki, o kumalama whakatopo topulangi. Si o tapapai, nei lalaia e whetaulaki. O katuula, mea katu le wa'awawa ulahi. Ko korike hu whangamoa i he talamalo e whanua ka mai ngahi talawhatapu kotoa pe. O ku whaafatapu at pa mihen talangata e te au whai ki tō mama o ka e tae whainga maari e koe ni. Ke o atu ai ho mo polokalama mawahe koia i he whewhini ko i he ni whoki. Pea mo tom whapaia ke ma whahoko atu e tau polokalama koia. Ko e polokalama mawahe ku ma whai e hatala noa pea mo tom whapaia ko e taha whukia. O e kau kantiteiti. Te mei wawa tahani maki he teu ko i whiri whare area ko manaki ke whahoko i Novema. Pe kei ngata whoki i he whiri whare area ka ko tui ku mou mea i ko toa be. Ko tom whapaia ko taha ia e kau businessi i loa i wawa ulahi pia mo tonga whoki. I o kai ki he ngahi tau peki muini ka i he lau i tau ko tau whanonga mai ai. O ku kai ki puri ai tawha aki ko ia industry ko ia.
o ku ngā ue ai pia mo teke ko ia e tom whāpaia, ta whaaki ko ia. Ki ngai pisinisi pa me taki mamata, tātou te whita pa me bawa ulahi. Pa kumai heni foki pia mo tom whāpaia, te whini, pia taha eni o e ngahi polokalama te mawhakahoko atu, i he taimi, tatau pe taimi pe heni pe o ngahi fef pule lulu ko ia, lele atu ko eni ki he whiriwhare area, te ma whakahoko atu ai ngahi polokalama ai pia mo tom whāpaia, ki ngahi ka veinga pe ke lava whai ai tala noa mo ki mautolu, ke o atu ngahi ka veinga ko ia anga ene wakai, ki he tuunga, tato te whito ke tuunga wha ekonomika ko e hā, ai ngahi palaparema, au ku tau lotonga whikuki mo ia, o whatato te whito, i wa o pia mo tonga whakaluko fua foki, ai ko e whainga maari e lava whai e whatara noa ke, pia mo ngahi ka veinga ke he pe, ka o ki pia mo whare area, o ku amanaki, ke tau whanongoa pe me tom whapaia, ai ngahi ka veinga ko ia, i he whiawhini, pia mo ngahi e whiawhi, o e wike kotoa pe, i he lere atu koe ni. Koe ene pehe ko uloto ke tai tali lere ki mautou, tai tali whiawhia ki mautou, mo sea te tau polokala marketing nau tolu, au ku te keke nau kau mai i he polokala ma he whiawhini, koe ngā ke lawa ke tau kau whakataha i he polokala ma koe ni kau tai tali i loto whiawhia, tai tali mawhana ki mautolu i he whiawhini, ka pau kua mo ngai whehu i ke loto ke whehu i mai, o ku atape ke tohi mai peho whehu i, ke to ki wakai pia ngai whainga maari e pia mo e pai matam wha ke lama ke matala no ai ke ngai whihu i ko ia. I hene pehe fo ki taim tatau pe, ko loto ke utaitai lere tam wha pai i he laine, pe me i wala, ke ma whakahoko atu e polokalama ko e whiwhini, tam wha malo tam mau e whiwhini, pe malo i ngā welahi pe me i wapana mou whiwhiha ke tam wha, whiwhiha ke tū ko kua e lolo i he e whiwhini. Malo mua solo e tau mau e whia whakoni. Koia. Malo e whakawhenga maari e o ka ma o tuange mai mo tuani ke ta kau ngā ue whakataha. Ke whaha tala noa ki hono langa i ka no mika e whanua koe ni. Ke sio mai pe o kutu a ko e ataia e taulanga tuatare fusi. O ku moko le rei pe e a he whiawhini lahi i o te tau lahi mo e si i mātua o no mai ko e o mai o sio tofua. Tau pore kotoa pe i he ngahi industry ko ia lawa ke tawhi mea ngai mono ia ke fua a ke ngahi kawenga ngai whamiri i he ako. Mo e hāfua pe ngai kawenga po whemau ke tātāpuni. Ko patu kwa malo lahi ka koe ko tuangi mai whenga maari e. Pa ofa pe e lawa ke tato e whakaloloto ange i he ngahi wike ka hoko mai. E tā polokalama pe he pōni ka hāngahi mea te talawa ala ki ai, te talawa whakamaala ke toi māmangi kakai ko lau ia koe koloa. Ko ki pui no pe ke motuani solo ko tui mahuinga pe ke atu. Ke lawa ke tatala noa o ku uhinga le rei ke kakai e ngahi tari whehui mo ngai whakaukau ko atu. Ko tau lahi whukene ku whakaungatāmaki wa wauni e tangata business. Ka kui ai whuke terminology ko sa ia ke o ngā ue aki koe tama developer. Koe developer koe tama ia o ku ngā ue mālohi ki hono langa koe vai whanua. I ngai tawhaaki kehe i he langa, i he whatu business. Ko hono mālohi a ngā ia ke develop pa ngā ue aki ene ngahi business ke whai ake langa whanua. O ke whakpe ai ki pui tua solo. Na o hoko ko sea o e pate takmamata o Tonga, ai Tonga Tourism Authority. Pana o te hoko foki ko tare kita i he Tonga Airport, Tonga Port Authority, mo Friendly Island Shipping Agency. O ku uinga pe ko hango whakahoko atu solo. Ke lawa ke shared ko koe whakakaukau, o ku mahino ke kakai, ko tānoa ilo pāu atu ene. Ko tā mare pe ai mai whakaukau watu. Ko atamo o ni eni a ngāhi anga i whakaukau. O tui ko nau alge whatongia ko ke makato unga i he tōnga. Nau to e whatongia ko mamahi o tau whanua. O tui ko mea mahui ngā ia he ta polokalama. Fua polokalama in solo. Kalu ku manga ke mala e politika are. Na e kaipe ke u wheawa polokalama.
nau pepe tuku pe kakai ke nau sio pe ko toni manga awe pa fai mea nau whiri. Makatunga i he kai ke ola leo re ngahi whiri mai ki mua ko pehe ke hau rewa ke tā ngāwe ake o polo kalama mo social media na lava ke ongo le re i atu kure o ngai whakaukau i ate au ke kakai vai whonua. Alo. Ko te ku mahina apito ai whakatala noa ki o mai. Pea ko te tamwha ko lahi apito ai kakai o ku nau mea ipe nau tolu ia ko e toko taha pisinisi koe o ku lotonga iai ho pisinisi o ku lotonga lere i wawa o pia mutonga. Ka ku kaike nau fu ilo nau tolu ia ki hange koe ni ko whamatana koe ni ko ke o mai na ke sea he tak mamata na ke i he poate ko ia e port authority na ke i he ke ko ngahi me ko ia o ku ngahi industry ko ia ngahi business na ke kau he kau tare ki tai pe ke se ai o ku ke hange ko whamatala ke o mai o ku ke ilo le rei a ngahi palapare ma tata te fit he tai mutau tala noa wha ekonomika ai o ku ke ilo pau ka kwai ko pehe ko hao nofo sio me tu a kana ke iai pe ku ke ilo i a ngahi palapare ma koe o manaki o ku lotonga whekuki ko ia mo tau wahe whanua. Ko ne tū ko ni tamwha ko whi eke atu te ko ngā whoki ka pau e hanga he ka ngā o iloi ke pau te nau wakai ke hanga hi ata i he tata whit ka pau te hanga o mai o kulahi whuke ngai business o ku ke hanga o whakalere pe me babauna ko ngai business ai o ku nau tata whit o ke hanga ko hotel ko ni puatau kanawe ko business ko ni mo ngahi hala ko o mga business langa ko hafu ngai business o kuke whakalere me wawa una i he lolo tongani o whakamamawhai ho whakalere business ko ngā ke ilo pehe ka inga ai business ko i kula tonga whakalere he taini mi nengo pepe ku whainga taa e whehu ike ke hanga whamadala ka kou tui mahalo o ku lele ke ilo i he kakai ko hafu ngai business ko ia o kuke hanga whakalere he taini mi tomwha. Malo mua solo. O ilo koe whehu i whainga taa ena ka te au ki utari. Ka te whinga pia ku lere i taha. Ai ai whuke ki tohi nau whau solo. Wahi whuke whanki taimi ko ma. Whakaukau ke whau ki tohi koe ni. O ke tohi koe ni e anga e whakaukau. Ke hoko e ka ki tohi ke inspire ai hako tupu e whonua. Kui. Oa e lava ke sio mai ka kai ka te au, nau sio mai ka tama maalunga pe au, ka tama maapea. Ko tohi ko ni na hong o dedicated ki ke wongo mātua pe i hala whanonga na na whauwai. Na kumwhanua whao ki haa moa i he ono o furutupu. Si whaere ia iau i haa moa, ko whikataha tolo i whanau e toko taha nimu. Ai tuku mua ke whoku mai ke o whehu i. Ko kamata anga, nau kamata pehe ki te niti i he whea i Sailoami. O whai ai hono whakatau e whanki i koloa Amerika na e uta mai me haa moa. O whai ake kamakamata. Ko e uhinga tala noa ki ai solo. Ke o ngoi pehe kakai hoku wāhenga. Nau tatau pe mo nau tolu. Pai ke uta e kehe. Ko e hala whanonga na e whou i hala whaingata. Mga tuunga koe nau whakakau ke whai tohi. Ke lawa ke tuwha tohi koe ni i he o apiako. I hoku kāinga e wawa utaha nima. Ke ua te nau hango whakakai ke he i au pehe ka tama maalunga. Tamau i ke o alo kawatonga pe te o alo o whakasosiare. I kai. Tama ngā ue maalohi pe au ia. Pana ko ke ilo pe hoku tupuanga. Tamau nau kamata pene he te niti mi māketi. O whai pe ngā ue mālohi ko ia, o lava, o tua e ngai whukau taha. Ko ngoi, ko ngai whukau taha ko ia, o nā tokoni ke mea ngā ue ke pure anga ki he langa whanua. I kau taha langa, whotua kau taha langa solo. Ko e airporti fo o kona he taimini. Na ulanga ia he taha hiwa whaa. Nā tok whoki mai pe ni Amerika, i he walu hiwa. Kana ulanga i ta hiwa whako ke i tau ua ono pe. A ke whainga mahino na whoki mai moia me Amerika.
o whai ake kamakama tāheni. Inga ko taha ko ia lahi ngā ue ke hea ko whai mai kautaha ko ia. Ka wai no langa mau whare power for o ana he taimi ni. Ulanga he whare mahaki u kiri niki u noho anga ai kau whai ako. E kai ke lau e u ngā ue ia ko whai he u kautaha. Inga ko mea mahi no solo ko ngai kautaha koni ko whukotuhu. Tau te whito ki he wawao construction me pua tau kanawi. Ko e mea ngā aue ai whonua ke whai aki ai teke e langa whakaikanomika e whonua. Tokoni ke pure anga. Tau e loto wharoto rahe pia ko whia atu ke kakai whanongo. Tau ne tolu nima e tau nofo pehe. Tau share ngai whaingata a ke heke. I he tāpuni e COVID hiwa, tau e tolu. Kake o ilo au ia. E taimi ko ia ke investment ni pe ha me e toi whai ki ai. Toi mo ngā whi mau palpare matatau pe i he mate ate kautaha whakapuna. E tau he o fulu koe ni po osi. Ko me kautaha whakapuna ni e ono pe fitu. Ko si i whetakai mai o palpare mai e mau nofo i wawao ni. Inga u palpare mai soro lo loto au pito pa e si e ki taimi ia ke blawa ke whakamatala kātoa u mea lo ia. A ta whainga pe pōni po e hā pēha ngahi mea te wala toko ni ai. Ka koe makatunga pe ia e ku pōre. Ko i lo i whakapapau ko u kautaha ko koe na whōtuhu. Ko e mea a ngā aue a onga ia ke langa whonua mo toko ni ke pureanga. Koi. Ko tui i he whainga maari koe ni, ko hange koe na kuhulu e te nei ki i ata koe ia ki tohi na ki hanga o tohi, ku alo koe he Amazon. Ko tai tolo mahu inga apito vea maari e tohi koe ni kuki ai, i wawau is part of me. Ko wawau koe konga pe ia. O oku koe whainga mātea ki e tau sio ki ai, nā ku talanoa whakane nai koe ngaha ko tulu e mea i pe. Na mau whaafolau atu, mau nofo i hotere i pua tau kanawe. Ka tahane ai hotere whaafofa kulawa wawau ke na wau ki ai. I he ne tuu ko ia, i ngahi a taka ki ngata ne nofo ko he fo i he loto hapa i loto. Ka ku tuu i lo i ai o te nofo sio ai ki ngahi whi tuu whaafofa au pito. I he tuu ngā ku wau ki ai hotere ko. Ka uhinga i tala noa au ke business i. Ko ilo kwhainga taa ke tala noa ki ai. Ka uhinga i ku whihu i foki. Koe taimi koko o tau kanti teite ke tau hoki whare area. O ku whaahanga whake kakai o tala mahi taimi lahi tom wha. O ku aonga whare area ha kakai nana os whakalere ha nau ngā ue pe aku success i ngā ue koia. Pe te nau huu mai ki whare area o whare area ai pe mahino ke kakai koko na nau whiri nau tolu na nau huat pe nau tolu o success ua ki ai. O ku whaatala mai whoki he ni i he tau whanongo ko he u campaign ni. O ku sai mao pe ke o koe ko te hūki ai o kumi mo ui ki whare area. Ka ku te hua tu kita he whainga tau mua pe ia a kita. Ka he kunga he ku osilahi pe se ni tia ku mau. I he te ngā ue ko ku te whai. Ko konga ko loto ke u whihu etu ka te koe. Ko hae uhinga mahu inga o ku ke loto i ke alu ki whare area. Ko usa ke paanga ko unga ue koe na ku mau whai ku lau miliona. O ku kake uhinga koe paanga he koe wawea wahei whare area ke o whiofia ki he taha miliona. Ka koe unga ue koe ku mau whai o ku fuulahi apito ia lau miliona ia i he ta o ku mau mau hena. Ka koe kuku eke atu ka koe hae mea makatu unga i ho loto o ku nehanga wha ai koe. Ke hu ki whare area. Ke whia alu ki whare area. Lo so. O tui koe o hinga lahi e ku pore taki ke whanua. Ke o alu ku moku tale ni ti o tokoni. Ke furihi e tohunga ko o ia e mamo hui wabao ni. Ke ilo pe i ha whainga ikanomika whanua. Koe taimi koko tō lalo ikanomika. E alu e kau tū maari e ki tū maari e ange. Tau te whito ke mātua e sia koko no mai kofa kaunga tāmaki koko i wabao ni utonga ni. O nau mao e na toi pa ana lahi ke nau take over me alahi.
Taim ko to lalo ko ikanomika. Pau dewa e kai ke tau whinga ke whakatonu ia. E awa nge palo pare mā ke toi lahi ane. Kai ku awa ku makatunga ki wāhenga. Ku alu ke whē tau koni ke fusi hake ngai whāmiri whakaofa. Ke furihe ikanomika ai. He ko tō muia wa wau ia ke tau e wanoa i he ngahi uhinga ke. I he hoa e kau whakafofonga o whai ai mea kehe ia. Kai tuko e uhinga na whiri ai nau tolu i he kakai. Ki o whaha ngā aue ke toko mai ki wawa. Whakauhinga ko tō mui wawaune a ke tau wanoa. O ku loloto au pito ia solo. E ku uhinga whakaikanamika wika. O ku loloto au pito ia. Ka ku hoko ai mau vai ko koe mei wawauni. Vai kau whakafofonga pa nofo whia maari e pe kakai. Koho pe nau tolu ko sai e mea ko ia. Kai alu pe ta uma mau alu ke mau whakaofa ni. Papau e kai ke whai hana whakatontonu. Koe wahe ko koe o ku whai ko koe he pure anga. Tuk mai peke ki lawe si an peki ai. O ku tō mui lahi a wawa uni i he ngahi mea ke. Koe nofo pe fokasi i tonga tapu. O ku lahi ngahi kautaha muri o ofisi wha politik High Commissioner ko koe me muri. O nā ahi mau pe ki wawa uni pa mau whainga maari e ke tā noa ki ai ko whakatangtanga nā tolu. Pa vete ka nā tolu e palo pare mā. Tahanga i mea au nau tā mai ka te au e solo. Pa uhinga tō mui pe he ai e langa whakalaka o wawau. Maka tō unga me he fu no kona e pure anga i tonga tapu. Kono langa koa tonga tapu i taim he rai kona koe na whai koe ai. Whare i lewa IFC ia mo World Bank ke whaka si ke oa te whai no. Pau eke anga lewa ka nā tolu. E whē rewa e mau whia mau viviri. E whare rei e mau mlae waka puna. Whare rei e mau wafu. Whare rei e mau e alaini. Whai tari nei nau o mai. E pure mau pure anga e aho. He ku tātau whia to e no. Kau ke iai pe upa anga tokoni. O ku whakatawhi mai ke hange he pure anga o awe ke ngahi ngā ue koko nau prioritaisi. Ka uhinga whata noa solo, o ku lahi pa anga o mai ka mea pango, o ku vai no whakatonga i he pure anga aho. Ai ngahi le rei whakaika no mika ke nau investe siri ni wawaoni. Kai nau toi siri ni ko ki whata bēni. Awe ke ngahi project la lahi. Ko ke iaha ROI, Return of Investment. Ke tokoni ngahi investment ni ko ia ke whakafoki mai aki hasirini ke tokoni ko no langa whonua. Ulo tonga whainga tā ia pe ho si hono toho sari o te taimini. Ka hā me ngai whakau ko ni o toe uta te ho sia e sari o te ke toi lahi angi. Kai kei si pe ai matawa ia u tawhi mai sirini. Te whakatā pe ni ai hala whakawakawa. Pako popo lahi au ia ke lava mea ai pure anga koe ni. Aho ni e nau mau o whakakakato ai ngahi palani pe ane o si potu mai. Ka ku furihi koe lai pere. O ku aluange ka venga ke toi lahi angi. Kei luo pe hala lahe uhala te ke warita. Ka koe maintenance ko koe ngahi project i koe ia. O ku pere ngesi au pito. O tauhanga mai ai ngahi cost lahi ke he pure anga. O sian koe au ki matawai pe matawai e vo tawhi mai sirini. Ai, me tau ne wanima e ku nofo whakatangitangi. Ke hoko a wawa uni ke gateway whika ua ia ke whakatawhi mai sirini ki he vai whonua. Ke hoko a wawa uni koha whonua tene hango solova e tau paraparema whakaika nomika. O whaarea mau pe
ai tō wholofola tu pō no I whare area. O mō ome he uri pōti, o asi mai o whaka ofa pare reibe ai whanua. Ka asi me he awange ai whi amo kaki, ai whi whakatau aki. Holo mo paanga, o kuloi ai ripoti au mo mai. Pako whi hui rewa, paha uhinga u teke lava tari e tō wholofola ko ia. Ke furihi ai tūtū u e tau ikanomika. Mahino solo sisi au pito ke hatau koula pe lolo pe mea. Koi. Tau mau e ki motu ui ko wawa. Ko Julio e Pasifiki. Whawhawhange ai fisi haa moa no sila mo mea. Kai tau hangpe tau tolo ke I tuku noa I pe. Ka koe mea uwha mamahi ka te au ai toko taha mano fitu wafe unau fe ao mo palo parema tatau I tau e wanima koni kua. I kanseria to e wakapuna. Ai mate hamahaki matu unga. Kai ke lawanga wakapuna e ke utu. Mai ki nuwa lofa. Moi ngai. Mea ke he ke. Maka tukunga pe whano whaarieri ake wawa u solo. Koi. Kore ka te au. Ke ofange e whai pa iai aha pure anga. Pako sio ko ke pure anga koni. Te nau tokoni lahi. Te nau whi whanongo mai. Mea pangona o si mau e upalania ko ia. Kai ofa pe te nau mama whi unga. Ke whi ngā ia wawa ke hoko. Koe second gateway ia ki tongani. Ke tokoni tono fua e tau kawenga. Holoki ai whi amo kaki ko koe whi whatau aki. Pa whakafoki tau sirini ke toi foki ki holu. Ke mana pape solo I he tau e ngofolu tahanima ko osi. Ne maalungange pa anga tonga ia he pa anga fisi mo e. Pa anga nusila. Pehe ke. Tau holo tau tolu ia ka whainga tukunga. O tau nofo na tolu he matapā koe recession ni. Ko tau tae tokanga pia tau tolu. Tau pe ka hoko mea ki nusila a seria. Kai ke te lava kautoria o al. Ko tau hu tau tolu ke matapā recession ni o whainga taha ia. Ka hoko mea ki Amerika mo a seria o kai ke lava a diaspora community ia o mai hasirini. Te tau recession ni tau tolu. O ku te e tau ikanomika tau tolu e tukunga whakatu tā maki. Papau e kai ke tau whakau whalerei. Ke furi, ke hoka wawa koe gateway whika ua ia ki tonga tapu ke wha tawhi masirinu toi lahi ai. Ke mono ia e whanua. Koi, au maari e bita whamatala ko ke whai pia koe mea mo onia. O si lo I be ia ko I he pure anga aho pe ko hai pe ko e ha pure anga. E ho tau ka taki koe whare alea. O tau mo ui e tau o kulawa pe o whakalere ai misini ko pure anga. Pea me he whakakakato ake ngahi tokoni me ngahi pure anga muri. Koe tāpa anga ho tau kakai no foi muri. Kani tae oua ngahi mea pehe, he kai ke lawa ia ke tau, au e tau patetia te tolo hiwangi au plus miliona. E mahali te tam nof peta toli la le tolo ngi au miliona, pe koe wangi au tupu. Ka koe uhinga, ka koe unga kunau kei whai pe whake tokoni, pe au kei whai pe ofa atu me ngai kakai muri. Ka koe moani whake lau tom wha, he kai ke pehe ai pe. He kai ke tau kei pehe pe tau, lelelere pehe he kuinga he kuana kei tokoni mai pea anu sila mo Azeria mo Amerika. Ko te o kakaitonga e na kuna kei tāpa anga mai pe. O kutotonu ke tau whai rewa hamea, ange koe whamatala ku ke whai. Koe ngā kalawa ke tau hao mi hatu unga te tau wai ki he recession ko ke uhinga ki ai. Pea ku pehe poke he ku tau whai poke me wheho I koe o mai he kau taki. O tau kau tolu mahalo ku tau whika ulak pe ku tau whika ua he. E pure anga whakawhalala ki muri. I he tuku koe ka ngahi pure anga e Pasifiki. Ka koe whehu I whako hai mea he kai ke tau lawa I o whakawhalala. Te tau lawa pe o tip mo ui pe a tau tolu. Koe e solution e nau ke o mai. Ai a wawa o ke hoko ia koe gateway whika ua.
ki he ekonomika tongani pe lava rewa ai mea ka ke tokoni ka ko fehu ia tu tomfa ka pau ko hae fie ma vivili ki vavau a mea ku ke loto o ku ke whakau ki ai ka pau hanga pure anga tokonia ke aia vavau ke hoko ke gateway fika ua ko hae mea o ku ke uhinga ki ai o ku ke talanoa ki ai ke hoko ke gateway fika ua. Lo so. O tu iha whainga ekonomika ha whanua. Ko mea ngā au e tau potu ke whai e investment ni ai i transportation ni. I maa waka puna, iha wafu, iha waka puna, maa waka tai, ke le rei se he vesi ko ia ka longo mo ui e ekonomika. Ko e maa waka puna, tene whakatawhi mai rewa a sirini ke lawa, ke fua ake ngai kawenga ke he kehe ko koe a pure anga. Tokoni ki hono ngā he whare maha ki, tokoni ki hono ngā he halapure anga, tokoni ki he a ko, tokoni ki he koutou tai, kau ngoe. E makatukunga ia me ha transportation o ku hā mo malu mo pā. Ko tau nofo a tau toko he tai mini. Papau e kai ke whai e u mea ia ko ia solo. E kai ku ia ha whakalaka ia. Ka tau wha sio ki Cook Island. Ko hono lahi, ngono toko lahi, ko ke toi ke he mo wawao. Ka koe hā mea o ku whonu ho tere ai pa. Hifo e toko lau miriona i he nau tourist industry. Makatunga pena e ala atu u whanua no sila mo mea toko ni. Ko wawao ni pa paunu whaha whanua ia nei tui no sila ko Amerika mo Australia. Wholoa e kuna kake a wawao ni. E hoka wawao ni o hange e peko nendi i fisi. Ke tu commercial industry i nendi, kai tu ke pitolo i su. Koe mahu inga ia ko wawa uni whakaluku fua ki tongani kotoa. Pea ofa pe e whai ange i aha pure angaha aho, te nau tui ke whai mea ko ia. Tolai ko pare mia ia ko na osi rea mai aki i he tau hongo fulu ko osi. Ko wawa ko senta ia tak mamata. Mea pango na urea mai a pe, pa osi pe ko ia ia wike wha ngā au ia solo. Ko tau tapa ko ni mo ko kore ko ni. Ke ofa mua e whanua. O tokoni mā o mea whenga maaria mo tua ko ni. Ke lawa alu mo iwi ngā au e ko ia. O teke aki e ngahi ngā au e mahu inga ko ni. Nā whai ange. O whanongo mai pure angai aho. Whanongo mai a muri ke tokoni i tau tolu ke whai ngā au e ko ni. Pa kou si o ke au ia solo ki he system ni. O ku broken e system ni ia. Ko no whakahoko ngā au i ko ni. Pena iai pe komiti na mau tala noa. Pua haha toi whaunga e toi ongo mai ai e pure a ngā pe ongo mai ai a New Zealand, Australia, World Bank, Commonwealth. Na mau whakau ke whao ke aipea sā miti a wawa. Ke toa wawa ke ua te whapipiki a wawa ia ki he National Samiti ko wa tongani. Ke i e kina i pe whanua ia. Pai ke i maa pe ia. Ka whakafoki mai mua ai Samiti wha ekonomika ke hange pe wawa o whai e nau Samiti pa whanongo mai ki a maaman. Pa ko whia lahi o ku pou mai ki ai ai pare he mia a honi. O tuiga pa aule mea ko ni o successful. Ko pare mea a honi ko hero ia. E me hango tukuange mai e opportunity ke whai whakau ko ia. E mea fo o ia. Pa to rewa whakawhalala ia me kau whakafofonga. Ke o kona whaulao mo tipeti ngai kawenga ke heke. Ke ilo pe koe i langa whanua. O ke lawa ke tipeti le rei ai langa whakalaka ia i whare area.
tau te fito te muta no ai ke langa mla wa puna pe langa wafu pe langa ai ha e laini. O na ki lave pe ai ka blahinge fere ke uia e mea to tonu ko ton ke a ke talanoa. Ko langa whala ka foki ke whatongia ia pure anga aho. Ko whatongia mawhatuki tuki pure anga aho ke nau whakakakato langa whala ka. Ko e taim ko e whai e sa miti ko ni e hoko re vai a koe mapi wholau. Koe. Ma awawa ke hange pure anga ko ia o whakakakato mai. Ko mea mau ngā hei solo ai toi whanongo mai ko ki ai kau development partner. ADB, World Bank, whanongo mai kia o High Commissioner, Commonwealth. Pe e lava rewa i he exposure ko ia o pressure pure anga aho. Mo tokanga ke mea ko tangi, tangi mea e toko tamano ki tuwafi ko ni wawao. Kai oa awe e tau whalala o tuku kotoa pe i ke tama whakafofonga. E koe tau ne fiha mo kei ke ngā au e fwoi mea e ko ia. Koe, e whoki i o whamatala, i whakaukau koe, pa mea ko ulawa pick up mea o whamatala. Ko ne tū koe ni, ku hangi ka te au ia, o ku whai pe whoke u budget ia, i tau kotoa pure anga, koe tahai ngā we lahi o whai whare area, hono whapapau i tari e budget koe pure anga aho, i sune, he osiko sune he tau kotoa pe, pe aku hange ko toton foke wahe holoi e paanga ki langa whakalaka ngai whonua. But it seems o hange ka te au ia i ho whamatala o sea te breanga to o kiri mia mangahi mea meria ia i tonga tapu pe ia me whakawhalala pe ia i tonga tapu. Pakatoki aha toe ngai toki a o mai ki wawa. Pera pa i kai matua ki hala pe ia e kai peke a o mai ha whahinga tokon whapaanga ia. Ko hinga kau ka koe whatongia whokia e tom whana to don ke whahe tau kau whafonga. He ko hinga nau wharearea ke whapapau e a o mai e upaanga ko ia ke a o mai ki wawa o ka ku ko ha mea ku hoko ka pau koe ke a o atu e umea ia ke ia ke lava ke hanga he pore anga o focus e unga we ke lava hiki iha ka wawa o ka tunga le rei. He ko unga he koe hange ko talana ke o mai ke return of investment e maui i wawa. Unga he lava o whakafokia te paanga riuri ngā lahi i e tompa. Lo sol. E whoki mau pe ai whatongia ia me langa whanua i he sistemi ko he taimini o whai whakawhalala ke kau whafufongi. Pange e peko ku whamatala o ku prokene hoi sistemia ko ia tō mui a wawau ia a ke tau e wanima i nau ngai whea mau viviri. Koia. O whea mau e pure anga ia ke decentralizing me ala. Ke atu e reo e kakai o whakamōmua. Ia whainga whonga ngā ue hange koe sāmiti. Papau te whakatātā ke ko wana ko koe he ahoni, tapuange muia. O ange kia langi, ko wana e vai whonua. Pa whatātā pe pa ange, pa tau he pure anga nge fu mea lere who ange moi ki. Ka koe tūtū ni ko awe ki ai. Te lawa peo heka mea lere koe na. Pa koe limiti, speed limiti te ke lere aki e ngata pe tolu noa. Tapu toi owai. Hai ni mai. Papau rewa e hoko whakatuta maki ia poha exiteni wawa oni i mala e wakapuna poko waf. O whea mau e ko wana ia ke lere kilomita te au ke aki ai. O hange he sistemi ako ni o hai hono ni ma ke lawa ke ne whai u whatongia ko ia. O whea mau e tau sioa tau tolu ke te loloto ange. Decentralize ma whai. Pa wahe mai u mawhai ke te lahi ange ai whatongia i he ko wana, kau pure whakawahe, kau ofisa kolo. Pa hange peko e whaatālanga koe whi kau aki mo paanga ko sirio. Pa ki paanga si ia, pa koe mo oni o si tonga ke whakamalohi e ko sirio ia ke nau nofo tonga e paanga ko ia. Whaua ko sirio, se ai e pure whakawahe, me mipa e kau ofisa kolo. Whiriwhiri ha kau taki lotu.
whakafofonga me he kakai whiwhine, whakafofonga me he youth. Panau atu lewa o toka ngai ai wāhenga mo e paanga whakakosirio. Sete atu pē he whakafofonga ia direction I paanka nau tolu ke nau poka te ngā aue. Kai fōkasi ai whakafofonga I he national level ai langa whakafua koe whanua. Koe whi me e utongi alumo ia ke alumo I whakalufua. Pa toki lawe I pia ko no wāhenga, toko ni ma no wāhenga mo na whangi whia mau I iki anau tolu. Kai nofo hono iwi ke ririwa wawao, ririwa whanua whakalufua. Ke tau mau hatonga o toi le rei ange so. Koe. Ke whakatata ko ke o mai ke paanga whakawahenga. Ko tawa ken he o ke o mai ko paanga si a pito ia. Ka ko inga ka whia mau be foki ke kau me ngai paanga ko ia he toko ni. Ka ko maari o whakamatala hange ko whakamatala ke o mai. O toton ke ave paanga ko ia ki ha kosilio. Ke hanga he kosilio o toka nga ia ke wahenga. Ka ata ai whakafofonga, ke ne whai e ia hanga hinga au e whakaloku fua, maa wawau, ka pau ko hanga ko tau tala no ka pau ko whakafofonga kone, ka whakafofonga wawau, ke nau whai na tol hanga e whakaloku fua maa wawau ke hiki I hake, ki he lerei e te sayang e whakaloku fua maa e wahe whanua, e ka pahe kai ke pehe e tuu mau pe e whokasi he whangi wahenga, ka tau kei tō mui ai pe tau tolu he ngahi, ki he keit whika aua ko atonga ku ke tala noa ki ai. E kou tui mahal ko mea ia ku ke uhinga ki ai, ka kone tuu fo ke panga whawahenga e tom wha, ko ha tuunga ku ai ho mou panga whawahenga I he wahenga ke ai wa watahani, ma ku mou lere kosilio pe kai. Koe kosirio whukia ku o si iai pe u wahenga ia ku o tari he kau whakonga ke establish nau kosirio. Pinga koe whi whaungai ko ia ku kamata ngā aue holo ia he u wahenga. Ai ko loto re rei kia whakafofonga ko koe wahenga ko ia. Koe. Pinga koe tari koe kosirio. E kei pure pe kia whakafofonga pe tene tari ke whotua kosirio. Pe kei pure pe ke sirini. Ono tufa holo mono toka ngāi. Ko maua he ngā o ku teke peke mā opo ono tuange mai e seniti ki he kosirio. Ka ku lahi longo a I koe ke floto ke ufu lawe ki ai solo mga tuunga pe kai ke loto ke utuhifo e whahofonga. Ka ku lahi pe longo a mo e taiwhi maari I he sirini whawahenga. Koe. Ai whoki koe taha whoki ai ngahi mea o ku whai ai koe ai wheke tō ke he aki. Koe ngahe kuai pe whoki mo oni e kau whakafofonga whareare a ia. E unau talamai e kau whakafofonga toko lahi ia. Ko nau tolu nau tari ui ki wharearea he paanga whakawahenga. O tatawa pe ko hai tene ka abe ka ha kosilio pe tuku pe ia honau ofisi pe koe ha. Ka taimi ko whai ripoti ko ia tene whai ripoti. To ka pai more paanga ko ia e tene face consequences. To ka pai e hapalopare ma ko ia tene face consequences. Pa ko mahalo ko uhinga ia gunehanga ia o whai ai e ka whafonga ni. Ke nā whanga pena tolu o pure e paanga ko ia he whonga kunau whie mau. Ko ngā whoki ka taha o peke he mea tatau pe koe ni kuke tala noa ki ai. Ko tui mahalo ko sistemi ko o ku whai ake whui mea ko ia paanga ko ia. O ku broke ni moe ka pai waka I whakalere na ku mau mo whi sistemi ko ia. Tuton ke whakalere mo sistemi ko ia ka lava ke lele holo e ngahi ngā ue e tomwha. Ka kata whoki mai ki he konga koe ni ki wawa u. I ne tō ko ia na ki tala noa whoki ka pau koe loki mea pe whai ke whakalere I ha ekonomika ke transportation. Aina ke tala noa transportation ke wafu moe malai wakapuna he ke uwheitu ia whai e whewholau aki. Ko ne tū ko tani ma wawau I hono wafu pe moe malai wakapuna. Does it enough ke ne lawa o keita ai ke hoko ko ha keita whika ua ia e tau mea whaka ekonomika I tonga nā pe o ku ke maui ke whahafunga we lahi ia ki ai ke toki lawa o ke tuunga. Ke ko mare hau whakatātā ko ki fisi.
Nanti aku hoko ko fetu fra ekonomi ka fa halo ko fratu panga ka o mai kolomua ia ki suva. Ai ka pa o mai ki tonga ko nuk alofa ko fe ko kolomua ia. Aku don ke hoko a baba ia ko nenti ia ko fisi. Ko ha tunga guai tai ni mi ko ha ene ai fie ma o ki ai ka lava ke toki ke taulava o kava fe ta ua no ko ke hekto mui. Ko transportation ni foki o ku kawai mo hala pure anga. Mo hala Kawai mo le fangi waka ko koe ai kainga kun koe o tu motu ma tu vava ula fangi kainga no fo. Ko transportation network ai. Koia. Ai tu mo ke foki mai ta noa ki he mala e waka puna. Koia. Foki mai koe me Amerika ta hiwa walu hiwa solo. Ko ki mala e waka puna na o hifo mai ki ai. Ko ki pare kāpe. Taiwa walu hiwa ai. Koia. Ma lo papa e hao toko hongo fulu pe toko wanoa ki loto. Pea whai rewa he i u e tokoni i he hiwa ua ke langa kona koe te minolo fo ou whakalahi e i ni tō mono o maamu. Tanau piti ke ngā aue koe o mao o whai ngā aue koe o fufi he hiwa wha. Ko uia tāno ke ki ea pōti solo ko koe nau hifo mehe wau hiwa. Taimi ko ia ko te lere mai koe me lupe pau ki nea fumi. Luo e hala, koe ke fuwewhe hala, a te sio he futauranga, kai ke halanga ia i he matatahi. Si e u businessi, si e u whare no whoanga. Mara tunga pe tau sio pe ke ki whare tau ngā mea lere koe nau hifo mai koe ki ai. Toko ni rewa i u o whai fo i ngā aue kona ke upgrade te malai, o langa te minolo ko he ahoni. Paanga ko koe whakatātā koe ki ai. Koe ngahi development ko toa o ku hoko he wā taimi ko ia au ke taimini. Koe makatu unga ia mihi no langa o te minolo ko ia mo ia pōti ko ia. Koe. Ino papa te tau whakamā pōpo rewa. Koe hā u langa na e whai o a mai ke ahoni. Koe makatu unga ia mihi ia pōti ko ia. Me i tāu ene ua nima. Owa he ua nima. Ka ku hange he u investment ia whai wawau ni. O overgrow a iwi ki e pōti ko ia. O ku paloparema no whetoku me kakai mi tonga tapu e domestic airline ni. He ku alu ke tō lahi kakai ko mai. Ka koe ke tau lawa e tau tolo se vesi mi tonga tapu no whetuku mai ko koe he tau domestic airline. Ma lo ni e hu mai e a fisi i he wafe taha fitu, taha walu pa hoko whuke COVID o taha pune whaita e tolu pa tu e kamata mai ko eni. O ku hange he e a fisi o tātā puni mai ai palopare ma ko koe a mau tolu no mo whehanga ngai ko koe mi tonga tapu e hao he domestiki. O ne o mai toko lahi kakai, ka mea pano pe ilo whuke e Fiji Airways ia, koe ke te eha choice ia, pa nau hiki nau tole to tongi o ma mawha a puta. O puna koe me nenti ki wawau, o ma mawha ngea he puna me nenti ki New Zealand poko Amerika. Mantu koe it's a niche market, paku ilo e Fiji Airways ia, koe ke te eha option ia ki wawau ni. Pau pe ke heka mai kau pāse se ia nau tolu ke nau tō mai ki wawau ni, ia hala whaingo fua. Instead, ai alutakai i tonga tapu, pa alato staka i tonga tapu mga tonga me koe sevesi, pa mole na u flighti. Koe maho inga ia koe transportation ni. Pa ko osi whakatara noa wia ke kaunga business i wawau ni. Koe hana u viu ki hana solowa koe palopare mua. Koe. Pēnei e mau whakaukau, nā kusai ange ke hange pure anga o tuku ange ai airline ni domestiki ke whai hakau taha me muri. Pe ave ke Fiji Airways, ke lawa ke mau link a wawa unimu ki he toko taha miliona ko hifo ko koi nenti. Pe lawa ke hoko a wawau, ko
pai pro taki ia a fisi tainu na whai e koe na whakamāketi. Whea whanua o reach out kia e Fiji Airways. O to me tiki peo e hoka wawa uia mo tongani is a pai product e tainu na package ai ko ko sell. Pio Koi. tau tap in ki ha māketi o ku longo mo ui mo māloa. Koe o ia e sai mo e kovi ai. Mm. Pe taim ko koe na u e poate Tonga Airport ai e so Koi. ko e revenue collection ni na nofo he laine tahavalu miliona i he arrival. Koi. Mo ngai fi ke koe airport i he fika ko toko taha kilu taha mano o kunau tu uta mai ki vavau. Pa ko fika ko ia o si stagnant nia i he tawa taha nima ko osi. Kage hate alui ki olunga. Kage hafu alu lahi ki lala ka tau pepe tu kehe me ona ne o he COVID. Ka tu mau ia he fika ko ia. Pa glama pe ia tala i he upo kalama schedule ko na koe u flighti mai koe i tonga tapu. Ko ki growth o ko whakatonga ai, o kuia e ki growth ia i he maa la e lupe pau. Talu hono whakahu mai koe Fiji Airways. Pa pau e toa mai teita. Taim koe nei te ke hu mai Fiji Airways. Koe teita e tala noa pehe o mai ni tonga tapu. Pa pau rewa e toa mai rewa e teita koe a compare mo e punanga tonu mai koe e Fiji Airways ki wawahu. O kuia e growth ia. O mantu in a small scale whakatatau ki fua moto. Koi. Ka kuia e growth. Koe tā noa kuia e growth ai. Koe ha, papau rewa o te city he poate o Tonga Airport. Pa te lawa sio, koe tau ene taha nima o te ke tupu e malae fua motu ia. Ka asi tupu me he. Ka hane apo ke investa siri ni i rupe pau. Kai toko hono whai e ngā ui kona koe he taimini. Hono upgrade ki e a bridge. Te whakarerei e te minolo. Tene, o mai hako kakai u te lahi angi? Is there e te lahi nge return on revenue? Poko sai angi pese e lesi ki kakai ka ke stagnant pay growth. Inga koe ngahi comparison ia e ku uhinga koe o ku te akina pea a wawau ia. Ka osen ko ia kuna osi ilo pau me he teita mo potential o koe ko wawau is the most potential place ke whai ai investment ni. Mea pango mata vai mau kau whawhonga i e kua hiri. Si whaka ofai ka kai o li e kina e toko taha mana fitu wafu. I he vai pe hono awe ho nau reo mo whaka mua e mea kou mahu inga. Kai tolo i hifo mea kou wiki mahu inga. Koe tū whuki ka pate tau sio ki he uhinga o ku hangai, he ka pake tau tāna whakalok whau mahina ka te au ia ai whakatala no ku ke whai me paloparema o ku tau whikuki moi wawau. Koe ngahi mea ia nei tonu ke whai mo hiki i hake malai waka puna e koe ka koe ke tika ke whahanga awe ki ai. E lawa pe koe pureanga ko osi na nau whai ngā unu pe he ke whinga ke whakalahe malai waka puna neonga nei kanseri mea koe find out haki o tika ke naka ke mawe area ma hafua ngahi mea ko ia. Ka ku hange wene pe u mea ko ke whai ka tika pe ke lawa o whakahoko ngā awe. Whewhe ka pau o ku uhinga hono whakahoko. Ko taim ko tau pe whai e tau budget mua pangalahi mua tokoni ku o mai. O ku mau pe i tonga tapu a lahi taha. Whewhe ka pau ko uhinga ko inga he ko konga lahi taha to tongi tuku hau ia ku whai me tonga tapu. Ka ku nau pe he te nau return level wheiwa o whai pe a langa whakalakalaka ai he koe. Kolo mua ai a tonga pe a koe. Pe tu ia a whio ai tu i pa me hawha ngai uhinga. Ve tu e o laki tō mai kia kakai. Pe ali e kina pia wawa o ia. E sena a koe uhinga ia lelei na ia ke i whai pe mea koe ni. Pe o kuiai pe hangai koe lau koe potential ia wawa o ke ne return investment. Pe ako tonu ia ta tawa pe pe kua haa o tau tonu tuku hau ki olunga pe gai. Tonu ke whai mo hanga hapure anga.
o vahe i mai fupaanga ke whai ake unga koe wawa o ka lava, ke tokon ke whakaloku fua koe tau ekonomika, pe whiho wakai ke ai e tamwha. O mon ko mea ke fa tano mai ko ke solo. E tau pe he ko patseti ko na go me yofi he ta period na. Ko nga la he sibi ni o no fo pe tonga ta. Ko nga la he population ni o I tonga ta. So mahino pe la he revenue ia o ta na ki ai. Ka ko taimi ko e no fo ko whakakau I he sio kita ko ia. E ke kawenga ia pe whanua I niua haapai e ua wawa. Koe, maari. E ke atu ka atoa pe u whaingata ia koe o ke hiri whaki pe ekonomi ko tonga tapu. Aini tau lele mai aki papa koe aki meni mai ia. Tau tuku ko toa pe me ai tonga tapu ulahing pe na totong tua au tua e kolo mua. A fokasi pe ngā ue ai. Ka koe whehui, is there o geha matapa ai ki he growth? Pe ko o si stagnant ai tupu whaka ekonomika ai ai. Doesn't matter about te tau toi tampahan ni mangea o miliona ki ai. Ke whakarere ia ke ngai sevesi ke. Tene whakafoki maha sirini, ke tokoni ki he whawhonua, te tau kei tū mau pe foi mea tatau. Ko inga whatanoa pe he, ka ome pure a ngaha tolungia o miliona o Hawaii wawa. Tau pe ua ko foki mai sirini ko ia. Pe aluangi ekonomika ke toi lahian. Mea pangu, kai ke mau e mau tolu, ai whainga maari e ke mau no pe mau tolu ke langa mau mala, he te mau lawa pe mau tolu tā. Mau e whihia, e mau development ko ia me he fu no kona e whai koi tonga tapu kono wharere tonga tapu. Mau safa, kawa, mau safa e safa niua mo haapai. Te mau ala tokoni at ke langa nau ekonomika. Saya e ua ia wofi beki tonga tapu. Ka koe safa koa wawa, me mei lawa wawa o tokoni at ki haapai mo niu. Umoni o pito hau whamata la au pa wai keu. Te whawhipaki e aki meni ko ia. O lahing pe pa ngā he toko lahe population ni. Fokasi pe e development nai. Ka pau pe ke tau sio ki he holistiki ko koe e uteita. Mo mo oni. Ka ekonomika ia mea koe holistic view, ia mea koe short term view. Pango koe ku fua tau sol. O ulahi e tau ngau i be short term view. Asek be whai paloparema tau tō mai pen 80 aki. Koloa ke hoko atu mea ia. Kai ke omi whakaluku fua mo view whaka holistika. Ke lava, ke tā ake mape o mo oni mo le rei ke kahawe whanua. Koe di mahala koe ko ngai ni ko mahale ia pito ai I he whamatala ke whai. Mina kai ki whakakau pehe au e tomwha. Koe mea ia e hoko. Iho o tala mai koe kapau koe whonga konu tau whai no moloko ni kapau te tau hoko atu. E ke kawenga ia I pe e tau sistema ekonomika I tonga tapu. Iho no hili whaki atu ki ai a niua mo wawau mo haapai mo eua ke nau haamo kātoa. Tau tolu kapahe kai ke whahanga au e lewa. Ki wawau. Whatātā ki wawau kapau. Tuke ngai vai whanua ko kapau kwa hawhainga. Me ai e lawa whaha business ki he return of investment. Kako maari ea o hanga o mai whi whakau ko ia. O mahino re he kapau rewa e hanga rewa he pure anga. O mai hangi ko dal mai. O maha tolungia miliona. O mai rewa ia ke whai aki. Ke o hake a wawau ki olunga. Ka return ko ia e kake ngata hene toko ni ka e tene whakamaa rewa ka benga. Ki tonga tapu. Tau pehe ki he pure anga. I hono whakarere ko he ngā he kulawa he return of investment ko I wawau o hake aki. Ka kumari a pito ai whakatala noa ko ke whai neonga na kai ki whakaukau ke palbarema ko ia. Ki he mea ko ia e hoko. Ka kunga ke mensin ko ia ko tok whakaukau hake ki ai ko mea mo oni whokia o totonu ke hoko. Kua ta haina kune hanga o mai whi hui. Pe koe ha ai
ai ka nga ba ki holo ia tu ka ko tu ia ma ka fe ia ka ko do ton ke tali mahalo mo ga ko fe ita ma ko penifar ke ko ha bi sonne para economica para fonga lo tonga ta o fiha ni para fonga wa nga ko di mahalo don pa ko wa pe mo ni pe fe wi ko di ma ko fe wi na ton ke fa ia ke fa fonga ko una ilo ene palani para economica teria na tatoa tu taua he tawhaaki ko ia o alo ke hea he mea ko time campaign ka koe ne tu e tampa ko ngā ko ta taimi ka ko ulo e poki ko e ngā ko lo te peke o e fu lo e ta plokalama ko ngā he ku ka kumahu inga bito pea ku tui ku ke hanga whakaloloto ngā i siu koni ku ta talanoa ki ai ka te wato peke ngā ka pau kwa mea koe loto ke taki i whama opo ki ai kata ngata he ahon kata toki hoko atu pe taim tatau e plerulu ka hau pe kita kau whanongo ko ti ko ngahi isiu whaka kotoa pe i he oku whai ano whehu ia ke kau whafonga ke kau campaigni kau kantiteiti ke kau whafonga wharearea te tatala noa pe kia he ngahi polokalama ka hoko mai ko ta te ka isiu ta awhi ki ai ange gona ta kamata awhia ke panga whawahenga ke ngahi isiu pe he e hu mai pe tatala noa ka te tame me lere atu pe ngai me fa ekonomika ke mahino ka toki whakakau holo e pe hawhanki me ai ka te watu ka koe tomfa ka pau ke me pe loto ke taki whaka osi ki ai i he ahon ka toki hoko atu hewi ke ka hau. Alo mo sol. O tui ku mama e ngahi mea ne tatano ke he whiawhini. O te whi mau te ia e tau upoka ma ke tato e whoki ki ai. Pea lahi me ngahi mea pe ke he ia. Ke tatanoa whikau aki mo e awa e koloa o maalunga. Koi. Koe mau palapare ma koi wawa uni i he koloa. O kuiai e foi fika o ngau ke pore anga kono apply koe tute mo CD. Pa koe uhinga ia koe o ku alwa i koe puha CP mo e puha moa o mamafa au pito i wawau. He ku apply foi fika ia ke ngā au e ake a CIF liu ko koe kono tute o ha puha moa o ka puha CP. Taimi o ku tu utai ki wawau o ko nukalofa. Koe foi equation ko ia so o kumo whaingata ia i wawa. He mamafa ma upe whereti ia ki wawa. Wa tango ko calculate ko based on CIF. O mama ma upe whereti ia ki wawa. Ka koe apply ko ni ko apply ni pe seti tolu nima tau pe he babau whai ke hea ke whereti pa anga tahafi. Koe pa anga ia e tolu miau ni manoa he pa anga tahafi. Babau koe tahamana koe pa anga e to wafi ni manghea. O ne race course koe puha CP, po koe puha moa, po koe tanga i suka, po koe tanga i mahoa. O kulahi au pito e hanu i wabau, ni ko ha uhinga palua i pe ai tau mo hiki e koloa. O kau e foi mea ko ni i he foi mea ne hango hiki e koloa. Agi pe o benefiti mau pe kau ho koloa i me tonga tapuku maa whereti. Koe anga koe whakau. Ha mea koe ke toa he pure anga i e whereti. Ka apply pe a volume ni. Koe puha CP e whiha. Kilo e whiha. Pa iai e whai fixed rate ki ai. Toi si ai e whaia. Ka mai volume ni. Tau pe papau koe puha moa. Koe CD mo tu deo pahanga hango fu. Pe pahanga hango fu wa wau pahanga hango fu wa tonga tapu. Pa tene reduce level ai koloa. I he puha moa, i he puha sipi, suka, mahawa a mo hafu. Ka e hanga hawi paku klau. O sisi e tatai mi ke tatai awa ke te loloto. I he ngahi mea whaka ikanomika o kuwe sia ai no hiki koloa. Sisi e tuko ngā lolo. Mo ngahi palo pare ma ke heke. O ko fia holo pare rei ke whai polo kalama ko ni solo. O tu e hoko e tata noa ko ni.
ka mea ke toi māmanga ke kakai, o hinga e nau whaingata ia i he hiki hiki koloa, i whaingata ia i he no ai lolo. Ke lawa ke atu, ko paupare ma kotoa pe, o tonke tāno kia ha whakafofonga. O whe mau ke ne atu mo solution. Kai koe ne mohe misi pe pa tu mai pe o whakamatala mai tene ai. Ka ose koe ia, koe ne lawa ia o mai e view holistiki, whakamā popo e teita koe ia. Pa ne identify ka hafonga solo vai paupare ma koe ia. O ilo pe ma uloloa e tata noa masi solo he whiawhini. Atu e kuwha mahalo lahi ki te koe ho mawhainga maari. Pea ofa pe wongo lerei at ke kakai e whanua. A maaha tau kainga tai e sprago na koe muri. Unau ilo he mātua koe ia. Ai whainga taa koe kumo ui i a whanua i muri. He totonge mea kotoa pe. Poko tui e alatua tongani ki he tounga tatau pe. Au whe mau ke tau whaihangahi ngā ue u whakatoto ke lava ke furihe ka no mi ka ke tokoni ki he kakai. Mako ki wha mā bopo pe so. Iyo, tō whāko unga te tatoki hoko he programa hoko te tā mi te tā whoki mai ki he palpalema koe tu te mo mea kuni ke tarano ki ai. Te he whoki he ke tuanga lolo. Te tā te whoki mai peke umea kuni na ta kamatai o ta ki na ta lele ahoni o te ki whama apo pe pa tā toki alo atu ai pe ke ngahi isiu ke he kulahi apita pe ngahi isiu ke whahano whakataranoa ke te koe ke o mai ho wakai he kodui o kumaho inga apito ngahi e anga ho wakai ki ai ki tau whakaluku fua. Pea mo mahino ki he kakai ko tau pe kuna whanonga ki polokalama ko e hak palopare mai. Ai mea koe ko hame aku whiwhenga i ai ki te maa ange tau koloa ku atu ki babauna. Ka koe ngā ko hotala noa koe ki ai e lawa ke nau ilo lewa mo whakafuafuai. Koe mea ni koe o ku hoko ke ngahi mea koe ia. Pea kei whaki ngā tai. Ko tui foka ko ai me ta ko mana na mana tu ki ke va ve tu pe ka tu ki lere ke ka hau me ka ya na ke tala no foki i he ka ta weni mo un full topo pe tongo full pe via o ke no fo mo ka kai he va henga ku ke fia frata hamana tolo ku mo tangi ku mo fu ka venga mo na tolo mo me pe ko e ke to ku ya ko fa tonga ya u he ta ko fo fa le ya ko ne lava pe ta haia ku na hikire na do ki tonga tapo no foi. Kari ake leva baba u ko ku eke to ka go o ha ma ko wai ku ko ne lava pe fa fonga ia fa le ku hiki ki tonga tapo ka kari ake leva baba ku hiki pe nga we pe ko ne hiki ana ia o no foi ai to ki asma be time campaign ni. Wai waka ke o loto ke o fu ala lo loto le sol. Ai pau pe ke o hinga ke o taria tu se hui. Ke to la ta fu ke kau whafonga. Ke nau toko mai pe o kumi whenga maari ke whiri na tole kakai ke o whafonga i na tole. Kai ke o lava tari hanga tonu wale ke o ilo ke nau whakau. Ka ku ha mai pe me nau ngahi ngā hue. Koe ke nau ofa mon na toi wawau. Okay. Pero mai pia ke kumi whenga maari pe kumi halangi. Pea tuiat ke kakai ia. Pa koe osi pe hono toa ki ta wala e ko ia. Uri ake maa wawau ia ke mau ke hapai pe ma tole whainga ta amu no fo mo kainga. Ngai whainga ta ke kore ko toa ia. E kai ko te fu loto ke fu lave lo loto ki ai so. Ko tui mahino o fua pe ki kakai ia me o si whatano ki ai. Koe. Malo bito e tonfa. Ki kolos mai pe e whakau koe hako ata mai pa loto ki o atu pe koe ngā ka ku te mau ke ta alo ta whaka ka ko e ke pe ko hange ha yanga maheni o ko ta to te ma vau pe mga iPhone ke ko na ula ata ko me motu pa wai ba o hinga ya na ko time ko fa nga we fa area mga committee le pe fo ke me sa no artise ma na to e pa na to finga mai o ni ya mo no fo pe na to e ta we u ko to to asme na te ta no fa Então, pa malo atu he lava ta polokalama he ahoni. Ka ko nga ko ka ko fia pe ko nga ko taimi ki he wika hau te hoko atu pe ke ka kai ko na muy mai. Ko fa mana ta pe ka te mo tolo mo ka ma he ta nga polokalama. E la pe ke mamata he ta polokalama he ta pe si Facebook ko vi pon media.
pe kapau ku ke ngau ke YouTube o ku live da pe mo YouTube he time tatau pe te ke lava pe o mamata loa I he tawongo pe siko ia he Facebook pa me YouTube he tau ngai polokalama ko tau pe ko atu mihen ku whamalo atom wha he lava da polokalama he ahoni tala monu atu ki ngai ngau e kwa hoko kata toki sio I he wike kahau Mahalo bito so o whalahi atu. o whātu tawha. Whamalo te kainga ku mou kau mai mo ke maua I he polokalama ko ia he whewhin fua polokalama ko e whahoko atu pia mo e tom whapaia ko e kantiteitia I wawa o tahanima ki he whiriwharearea ko ia I Novema. Ku whamalo la he atu katingi motol mo ngai whehu ko toa pe mo ngai pōpō ku mo lama ke mo tuku mai I he tau polokalama mo e whawhi at pe katingi motol ke mo te mea mai I he taim tatau pe wike kahau taimi hoko ai ono anu silani hoko ai whitu atonga I he pule lulu ko toa pe te mai heni pia mo tom whapaia ke hoko atu e matala noa ke ngai langa wha ekonomika mo ngai palopare makoia o ku whekuki mo wawa he whoki tonga I he tawhaaki ko ia wha ekonomika mo ngai tawhaaki ke he pe e lawa ke ma tala noa ke ka mo mea toki hoko ate tau ngai polokalama ko i toinga ki he weekend ma pe toki announce it pe ngai taimi ko ia katau toki sio pe ai o whaatu katiki mo tol ko toa pe Mahalo.